kalagkiti makalagyan banwa balik yang sulit Italia banwa Cristo mete kawan king uli daring dakal king bangkang tangiyoy koran hindi kaligtasan Hidakan salamat balayan ng Diyos niras ko karyang tawin aldon ng tradisyon kayang ilakwan hinding tanging amano ilang pagyaman niyo kapwa kaluran dakan kasalanan balayan asilatanan ng Diyos karing puso at panamda at king ulidareki letra kayong babasan angkon sa saglawayan aking uli na ning maragul at makabaltugan yung dapa marahil ding kekong balang daraptan harapan daring kalupa yung tao maniwala angkon maniwala karing kasukad na ning kekong kabiasnan angkon pamadalastas magsilbi ay ting tatay anong nanawin kekong gagawan marahil tatay diyang tularan dahil kekong balang dapat tumutan na yung ing ebanghelyo king mumunang Pedro 2:12 hindi kayo baslayan
mga latiho. Munong Pedro 2:12. Opo. Manubalikos ang karampatan libuta dingen teles bangkaring bagi as sebenda sa langke kayo anting darapat marawak king uri naning mayap yung dapat karela nga akakit urian ding Diyos king aldo naning pamandalo. May basa. Ilawan yung sitwasyon balayan ng Diyos. Ringot na yung tao makibalo intindihan niyo at kilala ilang mismo mamintas king gagawa niyo. Darapat kong bayap iti era lalawan era bibilangan ingke kong kayapan o sa nung lalonda kingke kong gagawan ing maliyo yang pabantayan dakawan. Baka niya? Opo. Kabang akakita ing gagawan niyo king kapamilatan ring karelang pamagkumasik. Sumangit na ning karelang alang kamalayan at alang kabaltugan apaman niya pa. Ing mayap yung daraptan dalalawa at ing lalawanda in agagawa yung mali. Dapat in oras ay kitkat nga simpatya king dapat yung mayap kakong kaluguran ay lang tuknan akit ko gagawan king akakitda sumamit na ning karelang kamalian bukas maliyari yung akayabe nukarin king aldo na rin pamalian pa. Isang tinayad karela in dapat akikong akakit. In dapat akarelang pagumasdan ke kayo kakong kaluhuran. Ani aking pinanditay ti maragol in kabaldugan ke kong balang panayati. Nung makanian, no karin pa'y turo in balang ke kong kapag-aralan lalo na king albaning pasalamat ay ti. Ding amano na ning Diyos sa maniyaring kekong tatalakayan. Ilaring pitong amanong kayang likwan, marahil ding talata ang konversikulo ke kayo na lang ang apagaran. At kaibat king pinanditay ti, ding kekong apagaralan areti, king kamatayan na ning Ginoong Jesucristo, pati nung ingkakong darlan king kekong kalibugtan naning maragol ng diwa ning kamatayan ng Kristo kakong kaluguran. Cincuenta y ocho seis ning Isayas. Saya. Old Testament. Yung place. Ini po yung kasunod. Salamat. Ulit. Kaliwawari iti ngayon no akakong pinili ing kalagan lading gapos na ning dewakan kalagan dating tali na ning paud at itimawaya ing mayalipit at king pakilyan me ing balang paud
Salamat. In ayuno akayang pinili, in ayunong makakalag king gapos na ning dewa. In ayunong makapagkalog king katimawan, at in ayunong makaibiyek king kalayaan. Nung makamiyak, no karim kayo may gapos king kapanahunan aliti. Nung niya in Ginong Jesucristo, in pinili lang ayuno kakong kalubran, in kasakitan, in late ang panbarog, in hanggang pagsalbat king kayang laman, kalakong kaluguran, metong niyang pekapiling ayuno, baling abulos in tao, kakong sablang pakaman. No komigapos, kalakong kaluguran, nung in kekang binasa, yang ini in kekang pakibat, ekaman magkasakit king kekang pakibat, nganing putang nukain kayo negapos, bate king kabiasnan, in kamatayan ng Kristo, ya in kayang pekapiniling ayuno, baling akalang in tao, ing oras, abutan niya. Waring pirakayan ming kerang tinape karing tanupan at king dalan mo ding kerang baleding maluka. Ang makaugse nung akakit ming lubas kaya kayang paimalanan at eka magpanpan king kerang sariling laman sa. Sana. Nigapos siya in tao king kayo bayanan Satanas. Ang yapot ang makagapos ka king kayo bayanan Satanas, makatali ka king kayang impluensya, makanalo kang makapagobra king kayo bayanan ng Diyos. Inke kang Panginoon in Diablo, inke kang Pamintuan in Diablo, makatali ka kaya kakong kaluguran, nung niya in Diyos kaluguraning tao, king kayang ayuno, bukod tanging pinili na, banakong kalagan king gapos ay kakong kaluguran, kaniya, malibat keti kakalagan laring kekong gapos, ban hangga ka rin king banwa, makalagla naman kakong sablang pakaman. Banking ulina ning kekong panikasala kakong kaluguran, itali na kayo ning lugod may batketi, at patangatali na ko king lugod, king ustisyan pon katuliran, itali na kayo naman, karin king kayaryan banwa. Ani aking pinanditay ti kakong kaluguran, kay kayo lang parating apapagaranan din kabiasnan, nung kayo lang saglawayan, king ulinaning maganaka at mamuyong pamanalastas, dinanggang akakit yung sablang dalan, agad yung sasabihan, deti dalan langan, papunta king Diyos. Dapat nanong sinabi na, ning metong batlaya aminuna, ating balamo dalan na matulid king tao, dapat kitang wakas na, dalan uling kamatayan ang pangkilkasabihan. 4:12. Bakit sinabi na ng Ginong Jesucristo, kinyapo yung dalan at inkatutwa? Atin waring lunto magpanggap katutwa? At atin waring lunto magpanggap eto ne dalan? Nung niya may sambitlala, king aking tunay dalan, uling dakal anunto dalan, eto ne? At atin muna mga lunto, asabihan na ako hindi, dapat aliwa. Anya ikayo ababa sayo kakong kaluguran, daka na rin magnasang lungod king pasbol amakipot. Nanong sinabi na, eding sabla, milubla ng katuwan. Ngayon ko yung sabihan, daka na rin magnasa king kikong abalo, daka na rin magnasa king akilala yung turo. Dapat sa Marcos
4:10 hanggang 12. Lawan niyo ang pagumasdan nabang kanita akilalayo ingkekong abalo ebing sabla abalo rin. Ingliban yung pasbol kakong kaluburan ebing sabla minugna. Makanyang man uling king mababayong loban pon kay sipan agad yung sasabyan aring hanggang dalan king Diyos naman. Nanganawari kakong kaluburan inwaring makipot adalan ating malwalas adalan king Diyos naman mamasakan. 4:11 ning San Marcos. Po San Marcos 4:10. Kanya pong San Marcos 4:10. Salamat. At niyang magdili-dili niya, detang ding makapatulog kaya pati na ding labing adwa kit nandiya tungkol ka rin halimbawa. At siya sinabi na karela kaya kayo, ipakilala yung mysterious ng kariyan, naning Diyos, dapat ka rin at chuluwal. Mi paralang ng king halimbawa. So, bang nung lalawela akakit daw. At era at talastas. At nung makirandam la, era darandaman daw. At era aditingit. At magkandino man mi balik lalo. At ing kasalanan dami patawaran. salamat. Balamu wari king Anniv ning Kabiasnan. Enobring paintulutan. Magabaluan pon makakilala. Nung lawan king kekong biglang panis, naging ulinaniti nung lalawan da, era aunawa at nung darandaman da, era atatalas. Ninureta, ilapin detang atsuking kiluan. Dapat ikayong atsuking kilog, hatatalas tasyong pampang aunawa. Pareho ya kaya, ing atsuking kiluan. Alpordik at yung kilo. Pareho na kaya ring atyok ang Kristo, panpan anak ang Kristo. Ring atyok ang Kristo, halalang parusa. Ring tatayraning Espiritu Santo, debi anak mo ng Diyos. Ania nung atyok ang Kristo, halakong parusa. Bakit? Bakit alakong parusa ka kung kaluguran? Di Kristo may kunyang bunto, kayo katawan na kayo. Nanong gawa ng Kristo kay kayo. Efeso 5:29. Nung eko mga ilipan kindit kong pinandigay po. Eso, ang